Halor gajing seimadan ka JYC ke Sarkar Jela kelab thak biang ya ke Shillong Municipal Board SMB bat ya kenat penroisor ban kemi bah biang ban banuan bat gajing pensyai hakabede bagi jubab RTI ke bakadau bagi sispa sau prati longging na ki lai spa sau artli hapo thamyo molong ki dei ki basusa bean. Katkum gajubab RTI ke dei ke belayo na ke Shillong Municipal Board SMB dah gahnyo Trap Youth Council HYC. Kabla dawa bantu kelar mardor daw sembut Menteri Rangba Kajela ubak Preston Tensong ubadairu Chairman ke High Level Committee. Ha ke RTI ke HYC kalau ong baka jawab RTI ke kedau syai baki don tang shispa knaip Southly ki Longging ki badai jong ki nongtre ke SMB bat kiwe ki tenat sorkar ki basa atem yo molong. Om hadu lai spa sop RT ki Longging ki bala kedau ha ke affidavit bala IT syagaying bishar Meghalaya High Court ke bishar ya kamukad duma ban penkendria no ya kini ki Longging na tam yo molong. Kadai sisa baka HYC kala IT da ka dorkhas halor ka jibab baki layo lengba ka RTI kaba kadau baka jaka laispa seperti ki Longging lalap batang kombasis pak knaip Southly gidei ki Longging jong kinong tray ka SMB bat ki we ki tenat ngalaong yaki bayakane ha ban pensisa ngalap haru ya ka jingtho shaw CEO ka SMB ba director ka tenat urban affair bakin pensisa barhadin kata kin pentip biang yanga ong ba Preston Tensong Syakilat Patai Kubor. Susu ulah berdrap yang kerukum jubab ia ke RTI akan mau hakapor mengabat ke Menteri Kesehatan boarding haka skim subhagya bat ke RTI ka jingdon jingkeng ki badan haka file ki yapher kumta ngamla ban kam baka dei jing sisa namar kata ngalapa biang sikisnat ban ralut ya barok ki jingtip balala dan kam bakin ai ki jing pensyai. Ubah Preston Tensong ulah pentip ru ubah ke Sarkar kenya Isyakmat banlum ke Jingelang bat ke Harijan Pansyat Komiti HPC hakahnya trik mentau benai jamang mensimrai halor ke jing temu menpenkria ikibalasa atem yo molong.